Tugire Kristo niko dawe niukariko wabishatse uwitonda munyongaza azoro nkimera mwijuru mukudutora tutabikwi udutuma mu murima wawe ndagushemeza dawe mukama w'ijuru n'isi kuko wahishije ibi bintu abanyabwenge bene abahinga ukabimenyesha ibitazi niko dawe niko ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana mwese abakunzi b'Imana zima mwese abana b'Imana zima mwese abantu barudasumbwa Imana yonyine amahoro twishimire twese itunezererwe kandi tunezereze mu izina rya Yesu Kristo. Esi cyo uyu mwanya ukakubera umwanya w'agaciro, esi cyo uyu mwanya Imana ikazi kaganira n'amarangamutima yawe, esi cyo uyu mwanya Imana yoza ikarandura buri kintu kimwe cyose kibujije amahoro umutima wawe. Imana izidutabara, Imana izitunezereza, Imana iziduteturura. None rero abakunzi b'umukama, mbere yuko tuganira ku bibazo bimwe mwe mugenda mubaza n'indoto mugenda murota, mu nkundire mbaye ikaze muri iri zamu ridasanzwe ryo kuganira n'akami k'umutima wawe. Buri nizamu riri hagati ya saa 3 na saa 6. Nawe ikaza amarangamutima yawe. Erega hariho keya mutazora nk'uwisayiba ariko mukayihabwa nuko mwubaha Imana. Erega hari ubutware mutazobanza kwatigwa mu guhabwa babashize kwibiganza nkuko Musimana yamutegetse kubikorera Yozuwe, mukabihabwa nuko mwisobanuka ukavuga iti Imana nirobanura ku butoni ndaje nanje mukamangirira neza. Hari mwanzuro muzafata kujya kumupasona igiye kuvuta imvuta na gatoro mutama nagashya kubituko by'akumva ni aberewe igera kusimvutano ntiyarahenye mugabo ntiyari yumva nyene ko bijanye aberewe. Hari mwanzuro muzafata ukabahuza n'ubushobozi bwa rudasumbwe. Erega abakirisitu nuko bimeze. Bane b'Imana nze mwe mwacunguriwe mu maraso menda ya Yesu Kristo, mwe mwabohowe atanyamaswa zitanzwe atamena atana amataki na kimwe gitanzwe nta n'inuma. Imana yasabye Burahimu harimo n'intungu. Mwebwe bana barudasumbwa ni wowe nyene umugongo uri kurakaka, ni wowe nyene amakuba arika, ni wowe nyene inyendo uri kurabundabunda, ni wowe nyene ubugumba bwiyamagara, ni wowe nyene icangiro kigiyamagara, ni wowe umuroza kufite icyanzo cy'ugucamo ngo akuroge. Ni we ndiko ndabwira kuri umwana wa rudasumbwa. Igoro zamura amarangamutima yawe ucecekesha amajwi yose akomoka ku mwasi, uhamagarijwe rya mutima we Imana ngo urakomeye, uri umuhirwe, uzotsinda. Imana irabibona, Imana irashoboye, Imana iratabara, Imana irakiza, Imana irateturura, Imana ikora ku cyavu. Aho niyo majambo ana yari karavuga kuri altare atagegwa n'umugore n'umwe ndetse n'umugabo werukana ntiyari koka kwagira kandi ngo ari umuryango wo kwa Hera. Aho yarageze hari hakwiye yari yashikaniye mukama bibereye ngaho umugore mukama ariko baryoye kwa ari bya 10 ngo mucika mukarya mwese mugazangira. Anaragenda ngo yasenga butiti, urumva ngo akoresha inanga yitwa gutitira, guhiga imanga. Hari igihe umubabarutse ukumva ko udakwiye no gutobora ijambo risigura umubabara, mugabo naho Imana ni hibiri. Cyagi
umutima wawe uri gutitira, cyagiye umutima wawe uri kudidima. Muzi ngo hadidima umubiri ngo nuko ari gisebe ngumbugira gucyo, ndababwije ukuri aryamaraga mutima didima, akadidima kurirukaniha, akadidima gutwenga ugashinyirizako. Muri icyo gihe hari indi sengesho ukeneye gukora. Uri mu minwe yawe ntacyo yo kwinona, kuko muzigamye. Mbega Mana ko ngufise icyo notinyani. Dusenga Imana tuganire mu bubasha no mu bushobozi bwa mutima w'Imana. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, izina ryawe ni ryeranda kandi ryo ritugira beranda. Izina ryawe ni Yehova Eljibo, uri Imana y'ubushobozi. Uri neturuye ndabyemera ndabizi kandi ndabishingira intahe. Si ibyo gusa, uri namugira neza. Urakaninaza mu buzima bwacu, kuko uyu mwanya mwiza tuje gusoma tugahembuka, tuje gufungura tugahaga, tuje gutubura umukanda wa vubi, tuje koroherwa mu nyonga zawe. Tuzanye umutima, umubiri n'amagara n'ubwenge byose nacyo twisigarije. Ibyo turimwo byose bininahaza izina ryawe. Dawudi yaravuze ngo mwabindi mwe mwese ngo ninahaza umukama. Nuko yarazi ko mukuninahaza umukama harimo gutabarwa kwiyo. Natwe twarabisobanukiwe papa. Duha umugisha kuko turi abana bawe. Duha amahoro, duha imbabazi, ubutware bwawe buze bube muri twebwe. Ubutunzi dukeneye kuri iyi si ni igikundiro cyacu mu nyonga zawe. Ubutunzi dukeneye kuri iyi si ni ubutware bwawe bukorera muri twebwe. Ubutunzi dukeneye kuri iyi si kugira ngo dushobore kuyiryosha, tugaragare nk'umunyu wayo, tugaragare nk'umuco wayo, tugaragare nk'umuraririzi, nk'umukomezi wayo. Nandi kindi kintu na kimwe ni imbabazi zawe zitubora ku byaha, ku byago, ku bisokoro bibi, ku makarane, ku mivumo, ku mikoshi no kubyangiriza byamaze kutwinjiramo, buryo twamara kubohokera kuri ku ijambo ryawe tukuzura na Yesu Kristo nawe nyine ukatwuzura, ukaheza ukatugira ibikoresho byawe by'amahoro. Icyo nicyo cyangene twasobanukiwe ko dukeneye ibisigaye byose. Uvuga ngo nibibeho bikabaho, uvuga ngo nitubihabwe tukabihabwa, ubivuga ngo nibitaho uruhanga rwacu bikaza. None nyakugira umugisha muri twebwe abana bawe. Turazi neza yuko umugisha wawe nukwirongera umutima w'umwana w'umuntu wisobanukiwe, ukibera muri we. Niko Salomo byanditse mu migani wa 50. Wowe nicyo kinezero cyonyine cyawe. Dawe gira umugisha wo ku bwoko bwawe tugusobanukirwa, ukibera muri twebwe, kuko niryo tuzabyaza umusaruro, tukongerwa imyaka y'ukubaho, tukongerwa ibyishimo, tukongerwa amagara meza, tugahabwa buri kintu kimwe cyose twagenewe tukiri munsi y'ijuru. Nyaguhora kungwa mu mwanya tukiri mu mubiri tutarawuva. Turakwisabiye umugisha, turakwisabiye amahoro, turakwisabiye umwidegembyo, turakwisabiye ibyishimo. Ko Paulo yarabwiye Abagalatiya ngo umwidegembyo ntimwawuha kugira ngo murohetse kamere y'umubiri. Nituri kugusaba kugira ngo tworoherwe mu kugira ambiance zitetereza izina ryawe, ko nawe warabivuze ubicishije mu kanwa ka Ezekiel umuhanuzi wawe, wavuga ngo mu banyamahanga mwaranetereje. Hoya umwidegembyo mu kuduha umutima wa mweranda, soko ry'ukuri, soko ry'ubwenge, soko ry'ubudahangagwa, soko ry'ibyishimo, soko ry'ubushobozi, kukaduha amakuru yo mu ijuru. Tuvuga ati no mbwe tudafise umukate, tuba dufite ijambo riri mu mukate. Tuba dufise ijambo rituzanira manu mu gihe ibyo twarimwe bitarimbuka, mu gihe ibyo twarimwe byariwe n'inzige, mu gihe ibyo twarimwe umurozi yabishinze mu kirenge ciwe, mu gihe ibyo twarimwe byagiyemwe amata y'umurozi. Tuba dugifite manu, nituba turabo gupfa, tuba turabo kubaho. Mpagaze muri ubwo butwari bw'ijambo ryawe.
ndasenze ngo twereke twebwe ubwoko bwawe, ndasenze ngo ubyo dukora umugisha utwihere ntacyo tuba tukumariye kuko urabyujuje iby'isi byose iby'inzaho iby'ifeza byose urabifite. ubu ngubu umwana wari kararira ati by'imyenda simbona uko bizogenda, mugirira akara mutwenze umwereke uti reka ngo reke kutakurikiye Nyabaringa, mwereke ko atakurikiye Dagoni. umwana akavuga ati Imana yanje ngiye kukugaragarisha kimwe muri 10 itanga urupfumbatisha ibiganza byanje mwihe. umwana avuga ati Imana yanje no mpurugo nzogushira mu gicaniro imvurirwe canke ihite nzokubanza mwihe. avuga ati numva umwana nzomukugarukanira nko kumubyeyi yanavuze mumwihere mumwihere ikikunezera no kubana n'imitima y'abantu bisobanukiwe kandi batunganiye mu itegeko ryawe. none nyagora ku ngoma maraso ya Kristo tweze ijambo rya kisurigure muri twebwe rwose. Kristo aganze mu mitima yacu ahari buryo bwagoma twambariza natwe turitakiye ko bwacu. umutima w'umwanda muduha twigisha, muduha tuyobora amaranga mutima, tubwira ibyo washize mu maranga mutima bacu mu gihe twari dusinziriye, atubwira inama, adukosore, adukebanure, atujabutse, arandurane n'imizi ibintu byose utugotse izina ryawe. bisigaye abagwayi twakire gukira, ababoshe tubohoke, abakenye dukenuke mu izina rya Yesu Kristo, abatetero duteterurwe mu izina rya Yesu Kristo, abamarabaye umunsi w'umwaro bituve ku mugisha w'Imana tubeko. amen amen alleluia. Imana ibamugisha ibishimire kandi banezereze mu izina rya Yesu Kristo. nuko rero nongere kubaha ikaze kandi amahoro ya Kristo agaze mu mitima yanyu rwose. amahoro w'imwe n'umugabo wawe, akanyamuneza w'imwe n'umugore wawe, amahoro w'imwe n'ababyeyi bawe, akanyamuneza w'imwe na sheri wawe na mugenza wawe n'umubanyi wawe, byakire mu izina rya Yesu Kristo kandi asabye Imana ibiherekeze biguhe. amen. umukristo yavuze ngo komera Kristo ni mutima. mwana w'Imana Anita tabwe ngusabye umbwire isengesho rishobora gufasha umuntu kugarukana icizere ko Imana ikimukunda. ndabigusigura impamvu mfise ukuntu n'amasezeranira Imana ariko sinshitse ibyo nayisezeraniye, kandi inyuma y'ukubikora ngasanga ndi mu byaha n'ibyago bitandukanye. none narambiwe no guhora imbere y'Imana ngo ngira ikigongwe mpumugisha, nayikangerageresha ibyo nayisabye nkongera nkayibabaza. ngira inama mwiza wanje icyo nokora kugira ngo ndeke kubabaza Imana yanje, na cyane ko iyo ndayibabaje nanje ndabibona ingaruka mbi zimbako zigwiriye cyane. warahetagiye. komera Kristo ni muzima. ubundi tujya tuba mu mibabaro mu buzima bwacu, kandi imibabaro tubako akenshi usanga ari imirimo y'abatubyaye, imirimo y'abo twahaye icyizere, imirimo y'ibyo tuzi kandi dushoboye gukora. twe tukabikora ubengana akantu na gatoyi nka kujya k'umuntu atsitare no mugabo akisanga mu nyuma havuyemo igisebe na kanseri kavamo kubera inyifato yagize. uriya rero mu isi y'umwuka ba Kristo benshi ni muza aho ruzingiye. ubundi umuntu akomeretse ku gatoki nguku uwo mengana cyoba niyo kiba basimo cyangate kwa gumba ngagatoki gashobora kuzengereza umubiri wose, abasumba gakwira hose, kanseri kaza ugapfuka pfa. kubera iki? icyambere arigiye ubusanzwe umubiri wawe waratakaje abasirikare utacigwanirira. icyakabiri harigiye nawe ubwawe ubutiyitayeho. icyagatatu harigiye uba uri mukene, imirimo ukora itakwemerera ko ushobora gukurikirana ikintu uburyo bwo kwivuza n'ibintu byinshi navuga. reka ngeza mu isi y'umwuka rero buri harigiye usanga ubesha, ugasanga kubasha kwa ukavuga uti nojye ko nobesha ngo nice umuntu gusa nyene ngubu ngomba kugurana amahera ndakubwira nkaguhinyanyurira. uwo n'umuvu mugenda na wumva umenga mugenza wawe nacumwiciye kazima wamubeshe ejo uzomuha. nabakaro ko umuntu yigeze kurota abona harimo ibintu byingwa, ndabwira Imana yakubwiye ko wanegrije akantu gato imbwa agiye kugutenza umupfumo, kuko naciye ndamuha akaroni ingwa niyo kwishura
mugabo we uraje mubyeyi w'umwana iki uramuhereje ingwa utanye zitatu umva umenga naco wishe mugabo fata basi hamwe abigisha bose boza batwara ingwa byo genda gute direction genda gute ko bakamona yikanora gatoyi kagwizi ukagwijije ni ubona ukugena ushobora kwitandukanya nako rero umukiza avuga ati kesh nsaba Imana imbabare kambabarira nkayisaba ibyo yima nkayibwira ko ngiye kugira ibi ikabima mugabo bya bindi nayibwira ko ngiye kubigira sindabikore kandi nkabona ingaruka mbi nkababara bene Yeremiya yavuze munimbaza Yeremiya yaravuze ngo ba data ngo ibyaha nibyo bakoze ngo none uyu munsi bituremeye kubitiko buryo ufite umuvumo iyo uzabona wihana icyacu ubusamanye kuko ukibikora nubona ko ari icyaha ubona ko ari iraha bona ko ari iraha iyo urinze ubona ko ubusambanyi ari bubi iyo urinze ubona ko ubesha ari bubi ukabwihana ukongera ukabusubira ngo ufite umuvumo biba bisaba ko iruhande y'ukwirega ahubwo ukwiye kwimba mu mizi wa muvumo gusaba kugira ne kuraba uko uvuga uko ugenda uko wambara uko ukora abo mukorana abo mugendana abo muvugana kugira aho ucuza muri zaburi ya mbere usanze no mu gisokuru cawe ari uko nyene ko nara abantu babundabunda canke byarabaye byaragize ucukora iki ucubanza ukagira mu gigo kwitandukanye kavuga utu umuvumo ndawasi vudu tu umuvumo ndawazi uvuga uti mugamba ngiye kugendana nawe nimba naranezerewe no gusambana ko ndinze nicuza nkavuga ati gusambana ibyanungishije naciye amahera niyanungisha narabundabunze sinafatwa mugabo nyene numva mbabaye kuko nimba gusambana ntiwicuze nukurura vumye extra kuvumwa nimba bikoroherako uburi umugore uburi umukobwa uburi umusore bikakorohera kumva gusambana ukongera niwibuke za sene kwa gukura impuzu ubundabunda ni cyakimwe nafatiye ko nibindi nuko nuvuga uti mbese umusi nofatwa urabwitse sene byabaye nuvuga uti mbese ko ubundi waje gusambana isheshe yategeza gutanga ku muntu yategeza gutanga ku muntu ubuvumye biba bisaba ko uhaguruka wowe nyene ukabanza kwikura muri ico kinogo rero abakristu nagagaragara ngo abakristo ndaja ko nako ndakababwira mu Kristo yakambajije rero abakristu nukuvuga abakristu ubundi Bibiliya ivuga abakristu gute Abagalatiya 5:20 23 ngo abakristu nababambye irari nabamaze kuri bawe ni uri mu Kristo okay ngo none rero 24 Abagalatiya 5:24 Abanyagalati 5:24 ngo none rero abakristu Yesu barabambye kamere y'umubiri hamwe n'ingeso mbi zayo n'ibyifuzo byayo kwa tubeshaho na mutima nituyobogwe na mutima nyene nitwibara uko tutari nidusomborotanye nitugiranira icyaha sibyo nuvuga ico cyaha ubwirizwa kuvuga uti Imana iki kintu kiranzengereje kirambujije imigisha kirambujije amahoro kuko Paulo yigeze kuvuga ubundi yuko ari bya bikwemereye bikoroheye kubesha kwiba kugira ubufise umwidegembyo gipagani Paulo nawe yaravuze ngo mweho gabene wacu ngo mwahamagariwe kwidegembya ngo ese gusa uwo mwidegembyo utobera ugwitwazo kamere y'umubiri ba Kristo bane b'Imana nzema nimba ugomba kuramba no kuranirwa byumve ko icyaha gituma itunga riyonga icyaha gituma igikundiro cyawe kigenda icyaha kizana igisuzuguro icyaha kizana ubukene n'abayaca mutora ubukene kuko mwisho uzotegwa n'ingwara ibyo mwakuye mu busambanyi byose mu busuma byose mubyivutse kuko umuntu niyo yoba ari inzu wubatse ukaba utabyihanye ni ukuvuga iki mwisho uzopfa ari yubanje kugurisha kugira wipfutse naho uzobisiga abana badusiga babiganiramo ku buryo babyicaniramo none Bibiliya ivuga ngo ikireka ndaje kubabwira Bibiliya ivuga ngo iki nkiri ngahanye ndashira akamenyetso Bibiliya ivuga ngo iki nimuhave muvuga ngo nanje ndadekonye ngo ndamenje ngo ndagizene banza wumva umuzi w'icyaha ingene umeze ubundi Bibiliya ivuga ngo umutima urusha byose amayeri kandi n'indwara ikira Yeremiya 17:9 ngo ninde yawe ushobora kumenya ibyawe ngo jewe umugama ndasesa ikiri ku mutima
nuba wari gihe bunda winyagaza umugabo wawe winyagaza ababyeyi bawe winyagaza iki mugimana ibibona ngani yo mpamvu n'ibyaha buryo musambana si bumwe ukwiye kwihana impamvu yo gukora icyaha gusumba kwihana gukora icyaha uko buri yavuze ngo uzosambanya umugore wa mugenzi we ngo azogira kunukunuko Kristo we yavuze ngo n'uzomwihweza gusa kujya kwajya kami ku mutima kujya kunuvuga uti nzocaha tuzoja ingozi nzovuga uko nzosaba urushuko nzosiba nzogenda uko bijya nibyo byaha bijya nico gukora iki nicyo gituma kwaturubwiriza vuga utamanyanga yanje yandungeka kugira iki Kristo yavuze ati ukimwiweza honyene wamaze gusambana kuko wagize strategy ugene uzomuro wamaze gusambana ugitangura kurabya indimi ugitabavuga ati icoma ngatorika ikintu icoma girani ajyo wamaze gutangura gucumura rero mukama ngo arasesa kari ku mutima akamenya kari mu mafyigo kugira ngo membe umuntu wese nkurikije imigenzo yiwe byumvikanike buri Imana urayigeza kuko ari nye n'imbabazi ukaza ngo uje kuyisenga ugahuza amatwi n'abandi ikagomoro bikakozako kavuga ati kumburagira yisubireko mugabo ikibabaje nukizi Goliath ntera zikwe kwicwa ni wiye Dawudi bugi kizokwica kizogusuzuguza ikizokunaniza ikizogukura mu migabane y'Imana b'Imana ikizogukura mu ruhongore rw'abana b'Imana bo kugabana babandi tuzaba tuvuga ngo twaremewe kudondora tukugururirwa twaremewe gusaba tugahabwa twaremewe kwivuza tugakira twaremewe kuko iyo ni imigisha twagenewe narabye imigisha irenga 8,000 amasezerano arenga 3,000 usomye neza Bibiliya sibyo ngo gira ngo mpembe umuntu wese nkurikije imigenzo yiwe nkurikije ibyavuye mu bikorwa byiwe rero mwisho nutwo wibaza ngo uraronka garuka ku bisuzuguro tuzokuvako kandi abantu nk'aba benshi bicwa n'ingwara iteye ubwoba cyangwa n'impanuka ziteye ubwoba kubera iki ujya kujya uhora ubwira Imana ngo ndaje ububabaje shetani uciye usubiramo ikagwenda yandika kudidega nayo ibizananye n'inkomezi zayo zose ibizananye n'ububasha bwayo bwose nuvuga Bibiliya yazi kizavuze ngo iyi nzi Kubw igasigaruka ngo shitani kigenda guhamagarika amagana ibindi bintu nukuvuga wowe wakubuye muga nta strategy washitseho nta ruzitiro washitseho gushiraho uruzitiro niki nukuvuga uti mukamiki kiguti nkobera kandi ababwira iyo twirega ngo muri eklesia mfate muri eklesia nukuri bwe bintu ntabyo nzi uko babyigishije uko niki mugabo jewe ndiko ndaraho uwana ugiye nk'umupatiri ngo gucimonga ne wirete sero yica sinzi uko babiraho hariga kubwira uvuga umurongo w'ishapure hariga kubwira kuzoruza mu misa hariga kubwira kugura igitenge cy'abagwayi bo muri paroisse canke abatamuka canke agakubwira kugura ubureta bw'aboro hariga kubwira sibyo byo jewe nta nibyo nigeze menya ngira ngo bije ubuvuba kuko ubundi ngira bivana n'ibyana byose ngayivana n'ibyaha jewe ko iyo mungana nayo bigeze banje nikuvuga iyo kugurira ikintu mwo nayo bigeze banje ngayivana n'ibyaha n'uyu munsi nayo baje ngayivana ibyana byose navuze bikuvuga nabyonze gusa ndi kugira nk'akantu kinuze nikuvuga iki rero wawe Rwanda y'ibyo umusaseredota akubwiye ugyumva ko umusaseredota bikubwiye sero la communauté sibyo uko bugicana ugikora wenyene no nugikora wenyene ahubwo kukuba wononeye abandi nibusambanye hari uwo wiciye nawe buri umukobwa ugasambana n'umusore hari umuntu wiciye urugo hari abana bawuzanye mu muvumo hari imbyaro byawe hari mutima w'Imana wirukanye hari umaraka yifashe ku munwa nk'uko hari amayobera menshi amanyanga menshi ukotse nuvuga rero ni byiza ko nawe ugaruka wewe w'indani ugapfuka kuko umwana w'igishishungo yaravuze ngo dawe naragucumuye ko ncuma no kuwo mwijuru mwebwe ubundi mwiregera mu mubiri mwihanira mu mubiri kuko sindyumva nimba warinze ubona ko gusambana ari bibi ntibisigura ko wasambanye rimwe no burya benshi mubona ko ari bibi kuko wanasambanye ukabona mugandi wageze ku ntego y'icyo wari wifuza kuko urya nawe musambana Imana yamushiramo kode kugira kubabaze cyane gufite ko muganga nimba afise ubuzi bw'ijambo ati wenze kugabura nakazi ndagwa kugira ntuzokwidege mubwire kama guhera kurishi kugira ngo nubundi nazoza gutega umutego niyo mpamvu irosugwa byinshi shura gucubuta muga nawe abujya aba yafinza gafinda kuko nayo iyo wamutaka ukamutana n'umutayi we cyari kubikibazo mugabo rero ikintu kiba nigiki
niyo mpamvu kandi ubusambanyi n'ubutinganyi bitandukanye kuko ubutinganyi ni wowe nyene wikorana ni urihemba urikorana ukihemba nico gituma ubutinganyi ko bwahagurukije Imana ikaza gutura Sodoma na Gomora. Rero iyo ukora icana mugenzawe kandi bwa butinganyi ari wowe wononera kubera iki uzogwara ibihimba byawe byose bijebajebe ababyeyi bawe biruke babura umukwe babura umukazana babure umunsi ukorushibyo kandi uhore kwa muganga ugira amasaziro mabi usaze wambara pampers usaze ugira ataruka ari imyaka y'ubusaza bwawe ahubwo aruka ari umuvumo w'ibyaha byawe. Nuvuga ikibanza mwumve imivumo ikomoka ku byaha niyo mwumve imivumo ikomoka ku byaha ntuzovuga ngo na data yakoze ukungwa araramba ngo na mama yakoze ukungwa aratunga ngo arabangwa aragubaka no uzovuga utubyo byose iyi mivumo ngiye kuyihakana sibyo. Rero ngo Imana ibikora kugira ngo ihembe umuntu wese ikurikije imigenzo yiwe. Raba imigenzo suzuma imigenzo yawe nuba n'imigenzo yawe yimbara Imana witegura ukiza kumukama ucuza mu gisokuru cyawe uce bitandukanya n'igisokuru kwera imi ariko aravuga ngo badata bakoze ibya Imana mbwiye ngo ceceka ngo namwe ni murabe kuko Yeremiya mu ntimba ziwe gatanu sibyo yaravuze ngo badata bakoze ibyangombwa turagowe ngo nitwe tubyikore ngo bikutuvuna ngo tugirire ikigongwe ngikibando cyawe. Yeremiya ariganyira Yeremiya ahagarara mu kibanza cy'umunyisirayeli kandi ngari umunyisirayeli kubititsa akabwira Imana akagenda Imana akigwandara Imana ciceceka ahubwo nabaza ngwereke n'ibindi biraho kuko muri kinembaza Yeremiya Imana yamuhaye inyishu ko Yeremiya umenga ari mukuri Imana yari yamutoye ari umwana mbwi Imana yamuhaye inyishu muri Zaburi ya 73 yambwira ati kubera iki namwe mutiweza amaherezo y'abanyabyaha nigutu bandanye ukora ibyaha banza wiweze iherezo ry'umunyabyaha imbere gukomeza ugasambana imbere gukomeza ukiba raba iherezo uraba umwanzuro uraba umusaruro wabikuyemo. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo mwe muri abakirisitu mwebwe muri abana banje nimugire iki nimuze mwami ibyamwa mbashiremo ubutunzi bwanje mbashiremo amahoro yanje ibyo bafise babone ko babiburanya amahoro ajyama muri etaje akajyama ku mashuka yera akarararira mugabo namwe mukaryama mukazuka gizene ka mugongotemo mukibera ngaho oye mukiryamira kukamatera hasi cyangwa kukarago hasi mukaba amahoro mukaririmbira Imana. Niyo benshi mwende muvuga ngo Imana ngo mwisengera ngo bikorwa ngo nibiki ngo nibyo bakene kada barabahenze kada siko biri banzura binanda amaherezo y'abanyabyaha uraba amaherezo abantu bajeba uraba amaherezo y'abantu bama mu byaha basubira ni gute ushobora gufata umwanzuro uti ngiye gukora ukakibwira Imana mukagihagarika wowe ingumu za shetani uzozikira inkoni ibibando byayo uzobikira reka ubundi muradigadiga murahenda ibyaha muhenda amarangamutima nagira mbabwira ahantu hatatu udatangira igiturire imbere y'Imana imbere ya shetani imbere y'Imana imbere ya shetani n'imbere y'iki za y'umutima wawe akatima kawanjana magagati wakigotyewe nuba habuzu wakubonye niho handi ukororinda umwana atari karavuga mu kumva ijwi giye kandi wayikorefije nk'amezi 2 cyangwa 3 ngo kujya kw'inkware yegeranya magitataye Yeremiya 17:11 ngo niko umuntu atunze amatungo adatunganya mezi muri ico gihe ubufise umuvumo butufise ubutunzi budatunganya ngo bagicagatije imisi y'ubuzima bwiwe ayo matungo akamuherako imera n'imeruka akagwara kabonge. Urumva ko nubuvuga uti niriye sengesho nogira kugira ngo menye ko Imana ikinkunda Imana yuzuye imbabazi yavuga ati naho nyane uvuye gusamba nawe ntuzoyirarire ngo uve gusamba na gucuja kwiyegura shetani upfukamire shetani nico kintu kibisa ni karibu yakoze. Ubundi ba Babiloni abami b'Babiloni ba Nebukadinezari ba Barutisheza Imana yateye ihanira mugasa ni karibu Imana yamuvumiye kubera iki kimwe umwasi w'abahanganye yari yagiye gupfukama imbere y'Imana. Icya kabiri no wabikigoryi asigashinze ikintu cyo gusesa amaraso y'umunyisirayeli acija gupfukama imbere y'ikigirwamana ciwe. Uko niko mwihenda mukava kwiba mukava gusaba mukagirana ukabanza ukamara imisi 3 uri kivume wikugira strategy yaho uzoja kwireka. Ubwo nyene ni wumva umutima ukuri ukabona ati mugenza nje nansutsa ramenze ndukamere nka Yuda ngo ubundi kintu cagiye kumwica Yuda ari kuzukana n'abandi Yuda ari kugira igongwe n'abantu.
Yuda ngakibona Kristo ingana mushikuye ubwana wabikemera ngene bagize Yuda yari yase avuga ati narinzi yuko burya nja kugira ingaruka bagacangirira ikigongwe none kubyukuri bamuhohote yaremera narinzi yuko kumwahindura imikata ariko aja guhindura iminyuro none rabyemeye Yuda ngo aja kubabwira ati amafaranga yanyu baramwangira kuyakira burya Yuda kwiyahura kwiwe n'ubugomo bwa mbere ku mutambyi w'umunyisraeli mwereza nk'uko w'umunyisraeli Yuda yataranira umwereza nk'uko w'umunyisraeli wa fake akarango umuntu amutambira igitambo Yuda ndabaraye yari kugabana ijuru kuko byahereye ku musaraba kuki byahereye ku musaraba kandi Kristo yatangiye kubaza kuwa kane mu Getsemani avuye kugira Eucharistia ujya kuwa gatanu kumutanga ryarenze bagenda ajya saa 9 bari bamuraye ko mu ijoro bamukubita inkoni bagirane basuka kwa amazi ari mu kinogo kwa Kayizari yaramuhereza nk'uko mukuru Kristo mwananiriwe sibyo nukuvuga ubundi mufise strategy z'ukwera cyane muga strategy imwe ni kugira umutima uciye bugufi kandi ukihanira guheba muga nukomeza ngo ninjya kwa patira zokimbabarira nubundi uzogikora menya yuko icyaha ni ingota icyaha n'ubwayi icyaha niki kirakomorana gihunge kujyuhunga inzoka niko mwene Siraka 21 yavuze bitari ukugenda n'ubugome muri wewe kwisanga wabaye ubugome icyani mugihe abanarahiri mu cyane umubino kubwira ngo samba nuzomenye kugomba kugurane kugukenyora kukuzana mu gice cy'imyaka yo kuba usigaje mbarugeze ku myaka 40 uracyasigaje 80 umubiri uzobukuzanye mu myaka ingaha 40 gutaya 80 kugabura kabiri uzobukuzanye uzobukuye kujana 20 ikuzane kuri 80 uvuga twebwe turiko dukorera mwana manota y'indero kwishira uko babigira nukuvuga twebwe turiko dukora kujana 20 twagenewe nawe kubera cyaca ukora uba waje ukaburiko kuko wagikoze ku myaka 40 watangiye kubikora watangiye ugikora ukivugaho uburiko ukorera mu gice cy'imyaka Imana yakugeneye ukaza upunguza gushika uzogira isezerano shetani umunsi umwe bukubititse ubushinyiri jamenya giye hejuru nindahombye hagiye muvuga ngo ni Imana ngura dukuna ngo ishatse yore mana abandi bashasha ibyo yabwiye Musa niyo reka kugira wewe ni muhungu icyaniki ugiyaza kugikora gira umutima wicutse wambaza amaraso ya Kristo liririma mugaba nubigira 3 4 5 imisi 30 cyane ntuzamenye ingene yakwiye ngwinaba y'ubwami ni nayo kandi rahakirutse kuvana mu ntango nico kibanza cy'ingoro yacu nyeranda reka kubundabunda twebwe turaba gukorera ku mugaragaro turabana b'ubwami ni turabana babajani turabana babacakara umenye ko Imana aramizero yawe ntuzavuga ngo Imana yombo barira gute no ukibisaba mugabo fata umwanzuro ugutuma usambana ugutuma wiba ugutuma ubesha wosonza kuko hariho n'amategeko amwe bibiri yiturekurira mwavuze ngo nuca mu murima w'imyumbati y'umuntu sibyo ngo ugakura atakivumbu ufise cyangwa indobo by'ugutwariramo ukicara ugahekenya cyangwa ukawutwara mu no kutingiye kuwuteka nta caba baguharura ko murazi icyo bisigura ngo nuca mu murima w'ingano ngo akaba tamupanga wazanye wo gukata sibyo nkumega uri kurasarura mu murima wawe ariko ukamyoza amahunda y'ingano uhekenya cyangwa ugatana nta cyaki gufata muzi icyo bisigura icyo nukuvuga ibintu mutamenye gendana mu mitima yanyu nibyo byabinjije mu byaha ndengakamere nimuva mu byaha ndengakamere birasuzuguritse gukura imutsi utari umusazi ukazikura 1 2 3 4 5 ugira uci 100 reka ndaguhe n'umuriyoni ndaguhe vare ndaguha agaciro kuko nuragafite niwe wakiyamboye birasuzuguritse biteye iso ngo reka ndamubabaze nawe yarambabaje iya waruzi ninda mutayari yobwira imashini ngo ndaguhongora kuko nawe ndiko ndagushona ngo nagembo nuncumita ku rutoke ngo nawe ndakuvisha amaraso hari abantu mwamenye bangamuvuga ngo muri ko mubabaza abagenzi banyu mugenza umubabaza nkande we ko waremewe kumunezereza hari abagore mwatakaje bangana agaciro ka ngo ndikwara abagabo babataye nimbara gutaye Imana itagutaye witetereza kubera iki kubera umwana w'umuntu mbeho ninde yakubwiye ngo ega hariho n'utuntu dukoresha tukatwica hari umukristo yambaje ati anita mbwira impamvu maze imisi uvuga ngo Kristo rero nabyisangamo kandi si ikinyoma umva nagiye kwiga mu ndome z'ikirundi ndahiga ahantu handitse urudome kre tuvuga ngo Kristo ndahabu njasoma kandi kantu ahantu ku rubuga kuri YouTube kanditse ngo buriya ngo iyo ufata ururimi
ukaruvanga n'urundi ndome ukazinjiriza nyama. Twari tubonye ikintu cyanditse ku bintu bya limitere society ya limitere ku byukuri hari mu ikosa ari kintu international kandi ni kintu kiyari uko nyene kandi kimaze igihe kinini avuga ati ngunu muhinga mugarabuze nawe umuhinyanyura kandi bwaravye Imana biduhera ubushobozi kubera inkuru domekre mu gihe burayo ni kindi kintu kandi gifite iyindi sanse cyo turazara tuyishira kuri Kristo nja nibuka ko ba mama bari bavuga ngo Kristo we kuko Kristo ubu n'utize yagiye karabimbwiye n'umutamakaza avuga ngo Kristo mugabo igasi Kristo sikavuga mutaravuga ngo Kristo ubundi rero ushize mu Kirundi ukagura mu Keba ukajana urudome n'urundi ukamenya agaciro ka i agaciro ka ke ugaciro usanga ari Kristo usanga ari Kristo nukuvuga rero mugana ubyo tiri mutsibyo gusa nisanga nabivuze ngo Kristo we mwana wa Kristo ubundi nico Kirundi kuko ni ndomi ivuga ni ndagi ijana ni ndomi ivuga niko babyita narabyibagiye ziga ndome za B C D B C D pana le voyelle umangi ibyo byose n'amakosa dukora ariko it's okay nibaza kwica tacho gitwaye Imana izofasha nzuza ndagikosora kuko nena cyakiriye nkama nukubikire ukamenya kuvangura inabi nineza ukavuga uti nabizanira ugukenya ku buzima bwanje imikoshi n'imivumo ngo kuko umwidegembyo twahawe ngo nukwiye kubera kamere y'umubiri iki uburyo bwiza bwo kwangiriza kamere y'Imana muri twebwe itegeko rivuga ngo urakunda mugenza nk'uko ukunda wowe nyene wigira umunyabyaha n'ubukunda mugenza uri umunyabyaha n'ubukunda society uri umunyabyaha n'ubukunda iki Imana iyo uri umunyabyaha ubaba gisi n'icyo kudawe narakubabaje mbabazano wa mwijoro kandi yavuze ngo ari umwidegembyo w'abakristo ngo Kristo yaturokoye ngo tube mu mwidegembyo ngo mugumye umutima kandi ndimusubire kwita mu bushomba tekana Imana iracagukunda avuze ngo niresengesho kugira ndaje no kunakubwira ko wosenga ko Dawudi nawe byamubayeko mwibuke ko Dawudi yakora ibyagushika avuga ati ndaje nkure kwinyama y'umuntu ni uzobugaragaje kuri ntungane mu byovuga siko Dawudi yavuze muri Zaburi 50 siko yavuze yishe Uriya Imana iramukubita gaje nawe yica umwana yateye inda Dawudi arisonze Dawudi ngabazi ngo zaramubwiye ngo none mwami uyu mwana yaragwaye twarakubwiye uryo uranga ngo none napfuye ubongo nibanza n'ibyo kurya ngo none ugizika bongo none ngo kwiyagiye ngo atari wazogaruka iyo ndi ngo ari je nzosubira nzoji yari ngo none wumva impamvu yo kwibabaza niko birivuga nukubigirero ubundi cyo bwega mu cyo bwega hari n'ibintu bitunaniza ugasanga atacyo turi mu bikoro je mbogije ukuri ari ibintu uyu munsi bitaba bikinaniza kubariki nasobanukiwe ko ubuzima ni voyage turimo iyi si ni sindaro komte no iyi si ni nkuko nahagurutse ikindi gihe ngenda hano mu nyuma ndagaruka kuvuga gende wico gende mu wundi bwawe sindi wo muri ubu bwamo bwo ngabo mugabo ubu bwami najyemo sishura kubusiguko vous nous jugerez à nos actes gani gwa gasore berie aimable yabivuze rudoviko gwa gasore intwari yo Burundi vous nous jugerez à nos actes et votre satisfaction sera notre fierté uriya gwa gasore ryo jambo yavuze nagenda babwiza ukuri ko riri muri Matayo 5 ndababwiza ukuri ko riri mu gitabo cy'amategeko 28 nicyo cyambere cyugura imigisha kandi Yakobo ari karabivuga Yakobo yari yaratowe yari yarasizwe gusumba Eliya yari witishubi muzobaza makuru yitishubi mugabo muzorabe mu kigabane cya 5 ngo yari umuntu nkatwe ngo yari umuntu nkatwe ati nawe ciwa yarose cyo kwirata niki kwatambwe kumuhanutse mu busaza bwe bakavugishwa ari kararagasigaye imisi mike ngo yari umuntu nkatwe ngo ariko ngo aragwimbura ngo hagarara Imana yagarika itagitse nitongeye ku kindi kintu na kimwe n'imyaka yavuze 3 n'amezi 6 bigenda uko ndavuga ni Imana yari yabonye ko ingamiya zaho zishobora kumara igihe kiniki nikavuga ati reka n'igihe cyo gukora ku Imana gikoreke wari umuntu nkatwe nimba bikunda yuko aritaye ubusambanyi nawe birakukundira nimba bikunda kome bakabarego nawe biragushobokera Imana nirobanura ku butoni ariko ugira umwete ukorondera Imana ndibusubira kwita mu bushumba
nababwiye ko niyo mwishinga iby'umubiri Paul yabivuze ngo niyo mwigenyeresha aharekana banje mu yindi nyigisho ngo kujya kwinkwara yegeranya amagitataye niko n'umuntu atunze amatungo adatekanya ameze ngo abagicakatije imisi y'ubuzima bwiwe aba matungo akamuherako Imana nemeruka akagwara kabonge none rero mu izina rya Yesu Kristo ntukagwara kabonge tekana ariko reka gutunutsa umutima w'Imana ngo ibabaye imbabazi ntibabaye imbarwa ova ngo ndaja kwirega hageze igihe mutima w'Imana bwa mutima w'Imana bakubwiye ngo ndambiwe n'ibyo bintu byawe Nagiano atatu tazotanga igiturire imbere y'Imana ndavuga ati singuzi mvi Rwanda kabiri imbere ya Shetani ndavuga ati welcome ntuzi byo twasezeranye ibyo twavuganye ngenda gusuka byemeye ahandi hagatatu uvuga ngo oni bisaza titoka narabipfutse kuko waranagasomye waranakabwira nimuhe bicumura yavuze rero ngo nuwe bwoko bw'isengesho nogira we wumva ko watawe we wumve ko wahebwe ubundi Bibiliya Isaya yaravuze mba numva novuga byinshi Isaya yaravuze migone 55 reka mbivuge muri solfege ngo we wataye kwemera ngwino wegero mukama wewe wihebuye ingo uhabwa ubuzima we wugarijwe n'ubukene ngwino uhabwa ubutunzi we wukenye amahoro ngwino kwa Yehova Shama atese jewe na wewe tuze muze turonere umukama bigishoboka muze tumwambaze akiri hafi Imana iravuga ngo ntabwo nzaguta ntabwo nzaguhemukira uru wanje nureme ndakuzi ahubwo hano hari umushinge wowe umaze kwicuza ku byaha byawe kwini Imana kubature uzobona ko wari waratakaje imigisha uzobona ko wari waratakaje amasezerano nta maherezo meza y'umunyabyaha bamana makuba bamana gahinda bapfa bameze nk'ibidaje by'ingoroje ibyo biguhenda ngo ndiyo kandi bitari ngo hari sengesho ry'umuntu ari karatakambira Imana ngo ntimuhebe kabiri ni bene koraha ngo we Mana twarabyiyumviye n'amatwi yacu ngo basokuru bacu baratwiganiga igikorwa wakoze mu gihe cyabo cyo hambere ngo we ubwawe ukoresheje iminwe yawe waramoye ibihugu kugira ngo ubigereremwo basokuru warasinzikaje amakungu urayangaza iki rero sindiko ndigisha ngaha sibyo ubundi ngo bumvise iby'Imana yakoreye basokuru ucugaruka uti mbese basokuru ni bande akora Burahimu intungane y'ubukama none Burahimu yoba yaracumuye yagiriwe ikigongwe gute Burahimu yaracumuye gose Burahimu yarasambanye yarabeshe ko umugore wari mushikiwe naho byo babyaragipfana ahadomina ko ari umugabo wiwe Burahimu aragizika nikamfatire kuri ibyo bibiri sibyo yaranebwe yaragize ubwoba kandi ubundi ngo twarazwe mutima w'ubwoba bw'Imana civuga ngo abazogukomoka ngo Imana nayo idushiramo katurufu Imana icigira ngo abazogukomoka ko bazobera baje abanyamahanga ngo imyaka majanani umuzi ko Imana yari yamutegetse ibyakora akabikora mugabo ngo hakazi ikintu kukirenga zuba ngo kagwike humura gashinzira ibikono bigaca bitsa ko bine uvuga yarasamaye okay yarasamaye byo byose yari imivumo ikomoka muri Mesopotamia mugango Imana yarabataye kandi ifata ibindi bihugira byomora kugira ngo ibaterekemo ibi bihugu Imana yomora ni nkuko yokomora ubusamanye kaga umutima unyutswe ni nkuko yokomora ububeshi kaga umutima kuko ni ibihugu byari byakorewe kandi ibyo bihugu ko ari indwi niko biri yivuga mu gitabo cy'amategeko cyo guteka kwa kabiri kwa cya kabiri yavuga ngo muri ibyo rwarimo abaki abaheti abaki abagirugashi abaki abemori abaki abakanani abaki abaheti abaki abayebusi ngeze kuri gatandatu ari ikintu ni bande
muje kubisoma ngo muri abo bantu kandi abase bafise icyo basigura kuko uza kubasanga muri ya mico muri ya migenzo tugendera ngo Imana yarabamoye kuko muri bitari yarasanzemo ikintu kibanezera nukuvuga gira Imana utingo kuko we uri igihugu cy'umukama Yakobo wa gihugu Yakobo we gihugu caso gihugu cy'umurage mu Yakobo uriganya ngiye kugira Israel igihugu canje wowe uri igihugu cy'Imana uri mu intara nyinshi uri mu amakomine menshi uri mu abantu benshi wowe uri byose kuko n'Imana ni byose ni wumvira Imana gira Imana utingira igihugu cyawe ngira ngushaka wamara ibihugu byose byirukanye intebe yawe muri jewe wezungira umuntu adasanzwe wawe ucuza tugirene tuvuga ngo banza gutambira Mana na Daudi yaragutambe Eliya yarasenga Imana igakora ngwinutse muri urwo ruhangara rw'abasenga Imana igakora ntibisaba kuba webeye Imana ntibisaba kuba wambaye kolorome ntibisaba kuba uri pasitori ntibisaba kuba uri bishop ntibisaba kuba uri musenyeri ntibisaba kuvuka i Roma ntibisaba kuvuka mu Rwanda ntibisaba kuvuka i Burundi bisaba kutonga umutima usobanukirwa kuri kw'ijambo rya rudasombwa ngiyi nkota niyo ukeneye kugira ngo ibazurure wowe w'indani ubanze wumve ko wubashe Kristo afite agaciro mu buzima bwawe ngo numara gututugwa kubw'ijambo rya Yesu Kristo ngo Imana izoza kandi uzoyisaba icyo ushaka cyose kiguhe ngo kugikinezera data no ko tugakwama byinshi tugakugwa mu busuko kuko umusuko atamico shaka muze mwemera Imana bakoresha turabakeneye Burundi bukire turabakeneye Burundi bugira amahoro turabakeneye ababyeyi babyara turabakeneye abakobwa barongogo turabakeneye kugira ngo ijwi ry'Imana rikwire ku misozi yose arariyo maze kuhagera hari umurongo wa 6 uvuga muri Zaburi ya 42 ngo ni kuki wihebuye ga mutima wanje ngo ni kuki wiganye ngo izigira Imana kandi uzoyikengurukira udahengeshanya kuko niyo bukiriro bwawe rukiyebe ngo nosenga gute izigira Imana kwizigira Imana ni sengesho ryugurura imbibi kwizigira Imana ni karangamuntu yawe kwizigira Imana ni adresse igwesha izindi adresse kwizigira Imana ni kuba ku isoko ry'ibyiza byose ukeneye kwizigira Imana ni gukugwa kw'ikinofunofu c'abanyamahanga ndavuga ngo iki ni gwara uri mutumva umurazaza uri mutumva musamaza uri mutumva imbaraga uri mutumva kwizigira Imana ni kubiki ni kubigihangange ni gusomera benshi kwizigira Imana bazagutoteza ngo nta mukozi mwomarana kabiri ariko Imana kubwata ahubwo rero ngiye kuguhukuramira mutse kwizigira Imana bazagutoteza ngo wewe ubwo wokubaka ariko Imana iguhukeneye umeze nkaho tarinze kwigereranya tarinze kumva nuko maze ukumva ko wihebye vuga wavuze ngo ushaka niriye sengesho wosenga bwira Imana uti Imana yanje umutima wanje urihebuye tariko nico gituma niko ndakwiyumvira ndi mu ntara yegereye uruzi Yorodani nubwira Imana ngo umutima wanje urihebuye ongera ko yibwira utanda gutakiriye hegereye intara hegereye uruzi ndi mu ntara yegereye Yorodani kuvuga ndi ubutyorore Yorodani murazi cyarico Yorodani itandukanye n'ikiyaga gitukura Imana yiyerekanira nk'Imana Imana iba yarakwiyeretse maintes fois Imana iba yarakwiyeretse kenshi aho kuvuga ngo ndi mu ntara yegereye Yorodani ni ugovuga utahandi numbwira ngo gira iki ndagikora aho ndi numbwira ngo senga upfukamye ndapfukama aho ndi numbwira ngo ngira iki ndakikugira ni handi umutima wawe waroshe kuko Yorodani bahajabukijwe nuko bayitegeko ry'umukama ngo hari ngombwa isanduku nibayishira ku mutwe uzana ico cyamwishe ngo hari ngombwa isanduku bayishire ku bitugi baremereka ndani ho hari imbabatsi ni hari n'imbaraga Kristo yavuze ngo agatama kamwe katakaye ngo asigamira gucyarecena kajaho gatoraga gaca ku bitugu Imana yavuga ngo iduhetse ku mugongo byose byakirewe ngo ntukicwe n'ububabara ngo ni kubera ibyaha wabikoze kuko wambaye umubiri kandi kamera tuzogwana mu byo Kristo ataje gukura kuri iyi si ni politike ni kamere ni niki ni didini Goni nambara uzogumamo ntunavuga ngo ko ndabyumvise ndareje ko ni nambara buri munsi buri mata buri segonda bwira wa muruti wa mubiri je ndagukunda ariko icyo nankurabora mushahani utabora
nzokwambika akajipo nshireko n'agashati, nzokugurira agakoko nshireko n'akamayoneze, nzokwambika tugende tuje kurya ikirori. Ariko ibyo byose naho biwukorera umubiri urabora, urabora. Naho kubera ko ufite itangaza kubwira izo guhera ufite igihuzoye umushani udare bwongo nawe udare bwuti bwingo nawe tujana. Ubundi umubiri yugiye mu irarira ryaho ni nguko wowe uri mu Kristo ugahita none ndaye ukayikurikira. Wowe urabizi kutazorenga kuri isi, nawe urazi kutarowa kuri isi urwandi hano kandi heza cyane. Vuga tereka ndagusharike twigumanire. Uwo ni wo murimo wa Shetani. Ngo Imana ukundi cyatwandikishije ibintu byose yaravuze muri yo burimwe. Ngo bugi Shetani mu sinzi ko ari mu theology byanditse nabyaze mugabo ni naco bisigura ugiye gusoma naho zirika nako karongo butari kugashiramo. Ngo burya ngo Shetani ngo ngango igaragaza ngo umuntu ngo Imana ngo kintu Imana ikoresha kugira ngo isuzume ko abantu bayoba. Naho yaragira guhera icyo garagaza kutayoba naho yitse urimwe neva wo muri Edeni ya mbere kubera kutaraba mwene Kristo, mwene Kristo. Ko turi muri Edeni ya kabiri, ko turi Kristo, muri Kristo yatsinze. Turi muri Adamu wa mbere yafayirinze yananiwe. Rakangazenga umana yanje umutima wanje urihebuye, nico gituma ndakwiyumvira ndi mu ntara yegereye yuzi Yorodani, ndi kuri Herimoni, ndi ku musozi Mitsani. Herimoni Kristo, Herimoni yawutwaye kabigishwa biwe mu misi ya nyuma yo gupfa. Herimoni Petero umba Kristo basi yari ukuntu reka ndakubwira akakantu gatoyi wa mu Kristo twese tukumvira mbere nshishaka sozeranye ko bana umwanyi wawe muremure. Ubundi Kristo yagendanye n'abigishwa biwe abatora mu buryo budasanzwe ariko buri mu ntego y'Imana. Kristo kindi gihe aragaburira abantu, arigisha abantu, agiye gusozera kugira ngo atange umurage ujya kujya kwihindura kwiwejanye na Yohani na Petero na Yakobo. Bifite insiguro yabyo sigiye kubyinjiramo. Barajabwa hakurya. Herimoni ni hajya mukura ishusho ya Yesu Kristo umwongere mwiza ameze nk'uko yicaye ku ibuye. Ari igihe intama ziba ziriko ziragara nk'uko burya nibajya bigishwa biwe ntimuzoze mwibaza n'ibindi bintu ngo ni nyamaswa Kristo yararagiye. Nk'uko abasinziriye bameze nk'uko umenga sinzi ibyamasana mu buryo sincyitaho gose rero mudabyinata. Icyabaye ni igiki burya ari jya buyari yicaye ko byagaragaza ko imbaraga ubutware bw'ijuru buremera ubutware bw'isi. Rijya buyari yicaye ko burya munsi byari bibanza baterekereramo hari amaraso y'impene, amaraso y'ike, amaraso avuga ati byo byose sibyo mbabaye, agomba baye ko muba hejuru yabyo. Yaje avuga ati mbega se bavuga ko ndinde bamwe nguri Eli ubukazi bwa Kristo yarafise abandi nguri Musa, abandi nguri wa muhanuzi Yohani Batista yavuga avuga ati namwe ko bwanyu ndinde. Aho ni ku musozi Herimoni nguri Kristo umwana w'Imana nzima. Kristo aravuga ati Petero siwe ubyibwiye, nubibwiwe nawe w'inyama n'amaraso ukibyo nibieranga kandi uvuze biri hejuru. Ibyo birongo ifite umutima wo kuyagana kuko niwo mugisha Yakobo yatuye kuri Yozefu itangura 49 ngwangu mibijangura rangano hariya mwijuru hariya nawe yayigeze karasobeko ageze kumigisha Yozefu. Nukuvuga iki rero umana yanje umutima wanje urihebuye ko umva ko umutima wihebuye ngo nico gituma ndakwiyumvira ndi mu ntara yegereye uruzi Yorodani, menya ko icyorogwa kuri wowe rihari. Iza 53 cugenda ngo ndi kuri Herimoni ndi ku musozi Mitsari. Herimoni rero ni handi wemerera Kristo ti Kristo hamuzuvuti batishimona hawe niyo yandeze mu canke yangeze yashize okubyumva cyose afite insiguro je niko byumva. Yangeze mu bibondo by'umukama naramwemereye konzo mukorera konzo musenga ko ntazigera ndamuhemukira na rimwe. Mana data yari na Yesu Kristo yaducunguye n'Imana yaturemye
ikaturemera byose ikarema byose tubona ukayemera ani cyagyo tuvuga uti Imana ndakwemera kandi narakubabaje ngiye kwifatira umwanzo kutakubabaza aniyo Yeremiya nawe yihaye inyinshi mu nimba za Yeremiya aravuga maze vuga ngo batata bakoze ibyaha tubyikoreye ku bitugu twarunamye amabega yarahese n'ubu imivumo yaratuje ko imibabaro yaratuje ko nyagira ngo bugica no mu ijoro sanzura umutima wawe nyakujya kusanzura ihema usanzura imbere y'Imana niko Dawudi yakoze muri Zaburi ya 50 kubuntu bwiwe arano bikora ari mwijoro umukama zoguma iruhande ya kuko nawe uzoba uri kuramuririmbira komeza gusenga Imana y'ubuzima bwawe nimba Imana yababariye Dawudi agakora ikintu yakoze ikintu kisa kurya niyo reka kukubabarira ubundi Imana ikirubanza igihugu cayo mugabigirira impuhwe abana bayo birenze Dawudi yaravuze ndasozere muri Zaburi ya 51 ndasozere indoto turaziganira ko hano ngo ngirira ikigongwe Mana yanje kubera ubuntu bwawe kubw'imbabazi zawe nyinshi zimanganye ibyaha byanje nyuhagira rwose unkure kwicyaha mfise wongera utyorore igicumuro canje ngaha rero wokumva umenga Dawudi ni njyaje umugabo no ndakubwira ituma atari njyaje basira umunyabyaha ko waremerejwe n'ibyaha burya bikuremera kuko mutima w'Imana aba yasenuko n'uwirabiye hirya ugatsumva amaganya agahinda biba byiza rero kongera guhamagara mutima mwanda kagaruka niyo Kristo yavuze ngo uzocumura ku mwana w'umuntu azaba ariko ariko uzocumura akora mutima w'Imana ntazobabarirwa kuko aba yigiriye rero kutarapfa wicuza eranye kubereke Ozeya 5 Imana gumaze kubabazwa n'ibyaha by'abanyisirayeli ngo yarigeruye kwigerura ubundi kwigerura ni kiyo twatetse bagavuga ngo kugerura ni kugabanya ngo yarigeruye imba ntiyabataye kuko Imana igutaye igiye ubupfuye sibyo igutaye yarigeruye ukuvuga ububasha bwawe ngo ari yavuze ati buri gitondo ndazinduka nkabura uri karataka butungane ngo meze ndamuhezagira rero ngo Imana ikirigerura muri uko kwigerura Imana yakoze n'igiki Ozeya 6 yacavuga ngo nimuze twisubireko ngo ngakujya kwagashika mvura ngo ni ngombwa umunsi wa mbere twisubirako uwa kabiri umunsi wa mbere duhura uwa kabiri tukisubirako uwa gatatu ni ntabanduka Imana izoza kudutabara iyo umaze kumva kuri umunyabyaha ukavuga uti Imana yaje mu mubiri waje mu mutima waje ndaje imbere yawe naho byo bari ibyago Imana irazikaza ikakugarukira kandi nico Isaya yavuze rimwe umurongo wa 18 ngo naho ibyaha byacu byo byaratukurije bikaba bitukura tukuru Imana izobweta byose oni mwaza tukajina none nawe umenya kuri igihugu c'umukama ugira inama umutima wawe ibyo Dawudi yakoze Imana yavuga ngo ndabonye umuntu afise umutima nk'uwashaka Imana nishaka umutima wamumanitse hejuru kamatari ngo je ndi mweranda ngo ngitike nico Kristo yavuze ku bafarisayo Agashaka umuntu ahorana kuko burya nawe utosamara nawe utokwiba hari ubunyanga tugenda tugira tukabugira abakozi bacu tukabugira abana dutunze tukabugira abo dusanga ijambo ry'Imana tukabugira muri kamere yacu tukabugira mu bitanda byacu hari ubunyanga tugenda dukora ubundi muwe z'Imana nizo dukorana natwe niringiye muweza we Yesu mwiza niringiye imbabazi zawe Yesu Kristo niringiye muweza wero muza niringiye muweza we mwami Imana Yesu Kristo tubabarire ngo ngako ndemeza ibyaha byanje igicumuro canje cyame imbere yanje ni wowe nacumuye ko ni wowe musa ikibi wanga nakoze sibyo cyabugufi imbere y'Imana ureke kwidadira ureke kwihagarara ko kuko umutima widadira umutima wihagarara ko nibyo Imana abwiye Baruki yarabwiye Imana Baruki ngo wowe wivugira ngo ugiye kwifatira amafarasi yawe muzi ko Imana yigeze gufata umunyisirayeli ikamubwira ngo bavuze ngo nzigira n'amafarasi yawe ngo awa kubera iki ya farasi yaramuvunagura imbere mu kamako kati twahetse ubutware bw'Imana none reka kuvuga ngo nzeka gushaho strategy ahubwo rosha umutima wabwira Imana uti ngiye kubona ko intege nke zanje zamaze kunyica Imana izokwibohera ko kuko umukobwa wa mu mara ya Bibiliya ivuga
nabo bega biri kuvuga umugore wose yarongoye kuko ni mu gitabo cya Hosea yavuze ngo kubera gushira soni bwawe ngo jewe nakugize mwiza ngo cyagoza ko wagizwe mwiza n'abamaraya bawe ngo ubu rero ngiye kukwambura ngo ndaguteza icyangiro kubara bagusambanya guteza icyangiro kubahora baguha amafaranga ngo ariko nibirangira ngo nzogutwara ku musozi ngo ndakwereke donc Imana izomwereka cyakibaya cyagwamo Enihakoni ndakwereke Enihakoni ngo n'ubuhanuzi bwa Hosea 5 ngo maze kwereka Enihakoni narimviye ati nikwereka Imana izomutwara kumwereka Enihakoni ni kuvuga iyo oyi n'ahantu haguye umunyisirayeli yamenje yadekonye apfana n'umugore we n'abana biwe kandi bicwa n'abanyisirayeli bagenzi be batera amabuye ico gihe abo ku musozi Hebroni bariko barabagwanya byase ko bafata baje kubaza Imana basanga harimo umugabo yitwa Akani voilà Akani basanga yabitse Imana yabwiye ati nzahabu muzitware mu ngoro ibindi bintu byose mu biturire nije nzobera butonzi wowe nzaba cyarazibika umugore araceceka Imana ikibateza intambara inkota baratsindwa ku gasozi gatoyi cyane barahatsindirwa kandi ahandi bagwana bikemera Imana yabwiye ati genda musuzume basanga byaguye ku muyuda bikoze Imana itegeka ati mumwicishe amabuye mu kibaya icyo baramwicisha amabuye umusozi wa dogo uva mu kibaya rero ni Imana avuze ngo nzohakwereka ndakwereka abangomeye ingene ndabica wewe ko nzobana guteje icyangiro nzobana guteje umubabaro nzobana guteje agahinda nzokwereka ko arabandi nabo bambabaje ndabica ugutyo ucuza rero nongere suwenda gusharitse mugabo nakwigungiye ko atawunda nzongera kugukunda nagira babwira ko Imana ishobora kugukura kwicangika kivuga tuburo nayo nshaka gupfuye Imana ije umva muzasame neza mu bizirikana nuvuga Imana yaravuze ati jangu uteze icangiro kuko barakunhosuka uri ndaya kandi wari umukobwa nikundira niyereye iki ibyo n'umukristo wari wose se kuvuga ngo n'umugore niko Imana niko Bibiliya bivuga nibyiza kujama muri kura muri logos mukabi muri lang mukabizana muri rema mukabizana mu buzima kuko ngo amajambo arica ngo ariko umutima w'Imana atanga ubuzima sicyo ngo bipimye byose ku munzani usanga ari ubusanga ariko ibyo mutima atanga ngo biraremereye niko zaburi zivuga nukuvuga rero Imana avuga ati je waranza bikwambura kandi ngutazi icyangira ngo batazokunywana mu mazi wiga muzobyiwe je wasambanye uragerigiye abantu bose bakakuva kiyo wibye haragerigiye abantu bose bakagutahura bakaguhanahana nkukuye kandi atahura gufata nitonga mugasanga usigaye ubwira abantu bagatahura ngo ndango wanseruka ngo nukuvuga icyo Imana igishiraho mu yakeshi n'Imana ibikora yo mpamvu mukwiye guhebya Imana yagenda irashobora kuguteza icyangiro kugira ngo abantu baguhinyure kandi nayo Imana ikuganye kuko hakugutakaza hakuguhomba bivana mugabo nuko nawe ubikora karabandi nabo mwamaze guheme gushetani niko Paulo yabivuze mugabo ntibyabikuye kubibyo rero nzoza subira ndagusharize mugabo ngwibagize na wa mubabaro ngukure muri ryashamba nari nagushizemo none rero ba muri ibyo bihe byiza ubwira Imana uti kibi nakoze nico wanka none rero ngirira ikigongwe gutyo byerekane kuri intungane mu byuvuga kandi byerekane ko ndekutsinda uri mu rubanza ngo heraba navukiye mu cyaha mawe yansamanye igicumuro nukuvuga reka ko ibyaha bireke kubatandukanya n'Imana ahubwo umwanzuro mwifatira analize mugira ku babyeyi banyu bibagarukane ku rukundo rw'Imana Bibiliya avuga ngo ariko wowe ushima ukuri kuri mu mutima garagaza ukuri ubwira Imana ngurancira gacu nyigisha ubwitonzi mukama unsyorozi zob meze mbone kuba mweranda unyuhagire meze ndushe urubura kwera iyi zaburu yizirikanye ko gafata nk'imisi 3 uzuyizirikana ko cyangwa kayifatira nk'izamu uyizirikana ko kuko nkiri n'ijambo ryitwa gusaba imbabazi sibyo kuko hari utunubwirizwa kwitwaza hari umutima uciye bugufubwirizwa kugira mwana w'umuntu nakindi Imana gusaba icyakabiri ukiga gusaba imbabazi icya gatatu ukamenya yuko Imana iyo wayisabye imbabazi ukayicira bugufi iguhindurira amateka kuko biriravuga ngo nyumvisha kamwemwe nakanyamuneza amagufa yanje wari waravunaguye ashobore gusubira guhimbarwa wa munezero yabura yavuze ngo niki cyosura kunyereka ko bikunda kumba mu bunywanyi n'Imana ko maze nanje kumva kumenya ndayihenda nayigacinterana n'ibyago kuko ngeza gukora ibyago biba byanze Icyambere gira umutima uciye bugufi cyakabiri gira umutima wo gusaba imbabazi icyagatatu menya ko Imana yiciriye bugufi ukayisaba imbabazi iguhindurira amateka oringa te ubucamanza niburaza Kristo aracicaye ku ntebe y'imbabazi ni mu bibyaza umusaruro reka kujebajeba aha icyakane iga
wowe nawe gusaba kuhindurirwa amateka kuko Imana iraguhindurira amateka kuko ibihisemo sibyo kuko yarabye guca bugufi kugira ubuntu kwawe ugusaba imbabazi ukwicuza kubibi wakoze mugabo nawe urafita akantu uhabwa na mutima w'Imana wagabanye imbere ko Christopher ava kuri iyi si yatubwiye ngo umunsi mukuru usumba iyindi minsi ngo Kristo yahagaze ku musozi bw'umusozi sisera mone kandi kalitsi niwo musozi uri muri Matayo 5 ngo aravuga umugandiko ndavuga ni muri Yohani 37 bengo mwebwe mwese murushe kandi mureme bani muri Matayo 11 ngo mwebwe mwese munyotewe ngo ngwino kugira ngo amazi abeshaho aseseka ava mu nda zanyu ni ikico mumba kwitanga iryaca ari mu nda ni ikico niki ni mutima w'Imana ngo yari karatubwira ko azoduha rero uwo mutima w'Imana twari twemere nkuko ari 14 yonga akabivuga ngo nzobarungikira umutabazi data zomubanzo musabira data umutabazi ngo azoheza bibutse ibyo nababwiye ngo kandi wamenyeshe yuko muri abanyabyamone guca bugufi namwe mutegutega uwo mutima mwiranda araza akakosha akakubwira icyo ugiye kubwira Imana yakabwira ati Imana ishaka kugabira Imana ishaka kuguteturura Imana ishaka kugaburira Imana ishaka kugira neza nawe rero ko kandi mukugira ngo ugakoreshe uravuga ngo ewe Mana nundemera umushaha mwiranda urumva usubiye gusaba mutima mwiranda kuko ari yaragiye cagiye kugumugirana ko nakantu kakane gakomeye gose ushiremo kandi umutima udahugumbwa ndushibure ngo mvi imbere yawe nunguremwe umutima wa mwiranda iki rero nice abakristo beshi bakenye burya abakristo beshi ni bene Sawuli kuko Sawuli nihigeze agira uwo mutima uciye bugufi ukubwira Imana ngo gumana nanje yarabwiye Musa mubwiye ati we nigiki wakoze ko Imana yagutumye kwica umuhamaleki wese n'ibintu byose aravuga ngo nakoze ibyo mukama yantumye aravuga ngo no Imana yagukuye kwa maboko ngo ni wakoze ibyo Imana yagutumye guzo ntama nazo ziriko zirabera naho ngo yarafashe ibintu byiza arabibika ngo aramashikano nzoshira Imana ngo Imana ntibabaye imbago ngo ibabaye imbabazi yari yakubwiye ibyo ushaka kuyikorera ni byice byose ubiturira ubikureho aravuga ati reka numara amazi imbere y'abantu Sawuli aravuga numara amazi imbere y'abantu mugabo Dawudi cyaratandukanye ko nawe wewe Natana amaze kuza akamana yavuze ati okay sindi bwivuka avuga ngo nuko sanzi ko sari gwe kuri jewe ndumwami Imana ni Imana nimba ibikorwa ibyaha nakoze bidahuye n'imbabazi zayo Imana ni Imana ati Dawudi ntigihamye ko kufisa umutima uciye bugufi undi Dawudi ni wakoze ibyaha biremere gusumba Sawuli mugabo Dawudi yababariwe yongera girirwa Icizere ahabwa no muragutahapfa nubu tukibyaza umusaruro nico cyatumye ko Kristo amvukira mu muryango wa Dawudi kiti cha Yesu nikuvuga tukibyaza umusaruro mugabo Sawuli mbe mwaza ngo akoze ibyaha ibi ubugome gusa kwidadira kuyagara gukora ngo babarera ko namara amazi abyumvise kwiga wonyene gusaba guhindurirwa amateka ukabwira Imana uti nzanira mutima wa mwanda ongera umusubizemo ngo ikintu Imana tuyisaba nitwimene mutima wa mweranda nimbabazi nishobora kubikwima ntibikunda hamara muri ico gihe ucutari nabugagira kandi kantu kakane ugafata icemezo cyuko unezerejwe n'ubutungane bw'Imana ukwinjize mu buzima bushasha none ntugaheranwe n'ibyaha oya bwira Imana uti nsubiza kamwemwe kurukiza rwawe bwira Imana uti nkomeza umutima wagutse bwira Imana uti mu bubasha bwawe kugira ngo meze nigisha babishinzira zawe abacumuzi nabo baheze bagaruke wawe no kuvuga utahana inaye nkiyanje nakizanyamura kanyamuna nakiriho nugo mukora kwigufa cyane nakiriho go mukora no kumushatsa myore ko Ezekiel we Imana yamuterura nguko namwe muzi gucikura ubwana Kristo umwara yimukoreye kandi abari iga kugira icamezo mu mutima wacu Imana itungaye kandi yagutunganirije ndetse igiye no kuguhindurira amateka ngo nkura kamaraso nasheshe se Mana y'urukiza rwanje ni ururimi rwanje ruzoririmba ubutungane bwawe muhanye numfatana urumunwa ururimi rwanje ruyagobora inazo bwawe fatana urumunwa fatana ururimi iga kuba wewe ugiye kuba wewe Kristo aganze muri wewe Kristo akore muri wewe Imana we muri wewe ariho ni ubukwiye kuvuga dawa twese ubundi dawa twese muranyomeka wewe dawa twese uri mwijuru uzi neza kuri ngajya no ku mukozi utunze mu nzu uzi neza kuri ngajya no ku mwana wabyara
ni dawe none nuwa twese nuwa babi nuwa basama nuwa beshi nuwiki uzineza ko mu kuvuga utunge rutoki mugenzi wa runaka uzineza kubeshera mugenzi wa runaka aha ngubwami bwawe nibuze buze ko buza mu mutima utunganye buza mu mutima w'iryato buze mu byoyo gubyo ushaka niba kwisi nkuko biba mu ijuru kandi wawanya n'ubwawe ufise strategy ubikoreramo uduha ibyo kurya bidukwiye umunsi yaba waruzi ko bitanga ni wari kwiye uturekurira ibicumuro byacu yaba waruzi yuko wacumuye imbere yuko ufata umwanzuro wo gukora ikindi kintu na kimwe wari kubanza ugapfuka mukigeza ukihuza n'Imana ngo nkuko natwebwe tubirekuriye abandi nanzi ko akazikira yawe na wa mucinya wa kare ngo ko natutwekura tugenda nduduteranye n'ibitwosha nabi kandi udahimana vora nijambo ryaye nk'uburyamaze kukurambira ngo nisanga ukumenga yindi saa Imana yo yagarike yo sawa wo yiharuka yiyonge aho uri kuracumba ubugari wavuga utukundi ko ndasonga ubugari ndiko ndapfanga amazi n'ifu abantu baje kuronka ubugari bwa mwoto bafungura kandi bakomera imibiri yabisubira nunoke nanje ubwanje mbifungure mwana bariko nawe ucopora mu maranga mutima aje bwonko bwanje bwuzura ibyiza bya kandi ko ndakubura muraho umwanda nawe kubura mu mutima wawe andi muri bisi niyunguruza nanje nduza kurundi gwego gukwemera ngukore eka musenga nabi nje sinatongera utoki nigiriye ko abambonye kuri video wapibise muri audio muyangana nanyuranije amaboko ikimenyetso cyo guca bugufi niko batwije mu Scott umwari wa Ecclesia Catholic kuryo kukaja hejuru kubavuga ja munsi bitugu byaho kabisegura utinciye bugufi uko bitugu n'inkomezi n'ubushobozi utinciye bugufi ubundi twe niko twasenga tumeze kandi bifite insiguro rwose gusa nuko twe twabikora tutarabitahura ubona arabitahuye cyane tubidu ibyo kurya bidukwiye umunsi ko ibiciro byacu nko natekora nuduteranye n'ibitwoshe nabi yamara tukizakana ukari ugaba byose ari wenyine ngaciro n'inatsu no mu myaka yose urakamaraso nasheshe semana y'urukiza gwanje ni ururimi gwanje ruzorimba ubuntu bwawe muhanye mfatana urumunwa ururimi gwanje ruyaga ubuni nazo bwawe w'izina rya Yesu Kristo amen uko nukwinginga Imana mu kwaturi nabiri muri wewe kandi iyo watuye nabiri muri wewe inezirinjira niyo mpamvu ugenda agaciro kwatura gose kubereke ubundi guhema ni gusora inabi ni gusora imwe mu mbiti cyafu ukinjiza nziza mugabe ibintu birasobye kubera womenga hanze hari micafu hari amasazi hari iki yumvira no mu gitara cibiti ngubukane yuri ya muyaga wocume guzana n'ibicafu Imana ifite akabanga yibike akamana buri rero kwatura buti nukuri bigufasha ko n'urubuza avuga ati mbeka aho byumvikanye ndazi mugabo nimbuzi yuko wabibwiye patiri yamba sindi kuyinyuza hoya nimbuzi yuko wabibwiye patiri nibyo kuko hariho n'ibyamuto kwatura boce babica ubwo nyene surprise ngana kuba umumaratiri w'ubutungane ni sawa kuba umumaratiri kugira ubweranda ni sawa ni kuvuga kicwa kubera kwihana ni kuvuga patiri uravuga uti yamaze kuminyura ko namaje kucirega ko nzotega hari ubundi canke nje mu yindi paruwasi ubwo ugome nanje narabukoze tu patiri turazinanye kicani iyo byumva ko nagikoze ugasanga uvuye igitego ugiye mu rutanda ico nica kandi meruka kubigisha kera kwirega neza nzokibigisha ico nica gisumbi cyawe ari wakoze kuko muri ico gihe patiri nuba wamubonyemwo Kristo wamubonyemo umugenzi wawe Negira mbabwire ko patiri muvukana so wanyu nyokorome uzora mufata nka Kristo niho bizokorera kuko uzovuga uti Yesu akubikora nono azokwiga n'ingena gusengera kukarana kutsi cyari basingiri ko peke y'ivya ngo mukama ndabizi kutanezerwa n'imbagwa naho no guhereza inkuka no yishima imbagwa Imana ishima no mutima ubabajwe n'ibyawakoze yavuze ngo nokora ikinogera iki nta kindi nacu ufite wohereza Imana ahubwo numara kwatura ibyaha byawe ukababazwa n'ibyaha wakoze mu mutima w'intebe y'Imana irahaza aho niho rero uzobutangwe gutunganira Imana cyaka imwe muri 10 y'amashikanwa kwa kwitanga twa twigoro kwa kuririmbira Imana kwa kugira umwete mu bikorwa by'Imana kwa kugira iki kwa kubabara abandi ibyo bikorwa bitsoherekeza mu mutima wawe wihana Imana iguhumugisha kuko ibyo byose ibitangira umugisha kandi sorosoro rigwiriye bamuhiga kurondera umugisha mu buryo bwose bwo guheza gigo mu imbago Imana
Imana ishima n'umutima wabajwe n'ibyaha wakoze, umutima wabajwe n'ibyaha wakoze kandi wigaye umukama ntiyigera ukengera. Ntukibaze ko usuzuguritse imbere y'Imana ngo nikora wakoze ibyaha, ahubwo usuzuguritse imbere y'Imana mu bwo kwitadirira mu byaha ngo inurure mu ruhongore rw'abana b'Imana wakigwe nkuko natwe twakiriye. Hariho niho bita kwamamaza ishimwa ribereye imbere y'Imana, kubera kubikorana umutima Imana ishaka, ngo kubw'ubuntu bwawe girira neza Siyoni. Iki ni ciro usubire wubake impome za Yerusalemu, uku nukuronka amahoro gutabaruka. Ngo niho rero uzoshima imbagwa zitunganye, inkuka n'amashikanwa yuzuye, kandi niho nzoguherereza ibimasa ku ruhimbi rwawe. Nibwire kuzana ibya 10 uzana amashikanwa uzana kuvuga uti hariya kwa Farawo, hariya mu byaha narahababari narahateterere. Bakwiye kwiyagiza mu bibwiwe ndasozereye. Wabyumvise wowe wabajwe n'ibyaha, umva umenga Imana iri kure yawe, ngiki gusubiza amahoro. Umutima uciye bugufi ico ni kimwe, ugusaba inkomezi ico ni kabiri, guhindurirwa amateka ico ni gatatu, ubwawe kugwa ruhande gusaba guhindurirwa amateka kuko hari Imana itangira ubuntu. Kane ica gatanu gira icemezo cyuko unezerejwe wejejwe utabawe n'ubutungane bw'Imana kandi kugiye kuba mu buzima bushasha. Ica gatandatu ubwire wowe nyene ucagagure mu matwi yawe kintu cy'urucantege, wige kwaturi neza, wige guhunga inabi, waturi neza. Murandababwira iyo utanze nk'ubica 10 ni byiza kubanza kwatutije wantanije imbere, gerageresheje umukama muri kimwe muri 10, namo mugisha, namo munezero, namo igikundiro, namo bwenge, namo bwitonzi, nangire neza abana banje baba bana b'intwara barinda ubusambanya bacire kanandi biki nibiki. Sibyo umukozi w'Imana na wacaza ati acaje imbere y'Imana agacaza kuri kwatura kwawe agatakira Imana, kubera iki we nawe arige wacitse intege, uravuma umubiri wawe, uravuma imbaraga zawe, uravuma urubyaro rwawe. Ico gihe kugwa uruhande ububikuyeho no kubw'ububasha bw'ijuru, reka n'umuhanuzi w'umukama cyangwa umukozi w'Imana canke mwisha w'ijambo ry'Imana aze nawe abikukureko. Uko niko kuba wowe mutima w'inyuma nawe mutima w'indani. Icindwi kugirane kwamamaza ishimwe ribereye imbere y'Imana, ukuvuga wowe nyene ukabishikanwa rimoga neza imbere y'Imana, bisigaye bikaba ukohira. 18 umenye ko hari ubutabazi ubukoze muri ico gihe, aba mwijoro aba kumutaga hari ico ubukoze. 9 umenye ko hari amahoro abayuzuye umutima wawe. Ariko indi warushaka nsozerereye ngaho Imana ngena amahoro ibanezereze, ibanezererwe. Nimukibaza ko Imana yabataye, oya ahubwo mwasi ariko aragucira icobo akwereka ko Imana yagutaye yaguhebye yakuvuyeko. None nawe kirotse umutima watuvuge ngo umwasangira icobo Imana ikinyereka icanzo, inyitango mubye yankunda iya Mana nzoyiririmba. Bakristo muze dusenge, abagwayi muze dusenge, abagowe muze dusenge, banyabyaha muze twihane, abera n'abavuza impundu, abamarayika baririmbe kuko imbyeyi yakiraganje. Ngumiriza angumiriza ngumiriza nigi n'Imana, ngumiriza nigi n'Imana, iyambyeyi ikavumera ngira ndayiririmbire ndayininaze ndasunga ni mu kigongwe n'Imana ingirira neza, ndayiteye impundu urukundo rwayo nagakura, iyambyeyi ikwiye gusengwa. Turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwanya mwiza tumaranye nawe mukuri ku ijambo ryawe ryeranda. Naco tudahawe kugira ngo dukugwe kw'imibabaro n'iminaniro, ibisuzuguro, kutamenya n'ibindi byose girukana intebe yawe marangamutima yacu. Nogeye gusonga amaraso menda Yesu Kristo akomeze impome ziturarira, avuga dutyorore kugira ngo abamarayika bawe ntibagende batupfiriye. Ndasenze ngo Yesu Kristo ntwari nziza yo kwizerwa ku rugamba rw'ubuzima bwacu, yongera duhe intsinzi, aturinde gutsindwa, aturinde guteterwa, aturinde kwangirika, aduhe gukundika,
aturinde urupfu rw'agashinyaguro, aturinde impanuka, turase gupfa dutandukanye n'amaraso yacu, turase ko dupfa ubugingo bwabanje kwima ibinura. Twaratahuye ko ari umuvumo, turawazi ku bacu, turawazi ku babyeyi bacu, turawazi no mu gihugu cyacu, turawazi. Mukama Kristo yaravuze ngo nta numwe natakaje mu bo wampaye, niko Yohana yabyanditse mu isengesho rya Kristo yagiriye rya nyuma agiriye kuri iyi si, ngo nta numwe natakaje. Nirishiri rya nyuma ko no ku musaraba dusengeye, ngo nta numwe yatakaje, ngo usibye uwahariwe gutakara. None uwo yahariwe gutakara wowe ubishatse burya niho mutwihera ko turirimba gloria ngo ku isi hayagwa amahoro nko mu ijuru. Ubishatse niho biduha Mukama. Reka icyo ndakikurekere nk'igikorwa cyawe, ariko ngo ushimire kugiye kukidukorera ukaduha amahoro yuzuye. Mutima wa mwira ndakomereza nyene, anagura imitima y'abagabo n'abagore, anagura imitima y'abakobwa n'abahungu, anagura imitima ya twebwe abakristo n'abapagani baza banyura umugi baruheba borerwa babiheba, basambana babiheba, biba babihebe, twese twuzura ibyishimo bikomoka kuri mutima wa mwenda gutyo kwidegembya kwacu kubera Kristo. Isi nayibone kuramigwa na twebwe abakristo twisobanukiwe. Amen. Mani baho umugisha, barinde kubabara, ibakize ubugwayi, bakure kubugumba, ibahe kweregwa muri byose na hose mu izina rya Rudasombwa. Amen.